U Smiraj 25. avgusta 1992. godine zapaljena je vijećnica podignuta potkraj 19. stoljeća kao sjedište gradske uprave, a ujedno i atrakciona poanta panorame Sarajeva. Vijećnica je i ranije u više navrata bombardirana, no ovog ljetnog utorka je, počev od 9 sati uvečer, bila objekat brižljivo usred sređene artiljerijske paljbe. Ubrzo je cijelo zdanje pretvoreno u neugasivu buktinju. Vijećnica je bila narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, sa oko 3 miliona knjiga, rukopisa, novina, geografskih karata, mikrofilmova, gramofonskih ploča. Vijećnica je bila neiscrpan izvor naučnih i tehnoloških podataka. U njoj je obdržavano kulturno pamćenje i svijest ljudi o sebi. U njoj je čuvano neprocjenjivo blago bošnjačke, hrvatske i srpske duhovne baštine. Vijećnica je napadnuta i spaljena kao hram pismenosti i kulture svih naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.